Angikubingelela ke sikhulume kancane isikhathi esifishane kakhulu. Ngikhulume ngamandla ethonga. Uma umuntu efuna ukuphumelela kahle, akakufunde ukunaka izinto zethonga lakhe. Ungalihambeli kude nethonga lakho ngoba inhlahla yomuntu isethongeni lakho. Kanti ungavumi futhi abantu bakukhohlise bethi into ekuthiwa yithongo alikho. Amathonga khona ayasebenza, avula izinto. Njengoba mina ngisebenza ngethonga, futhi sengafundisa abantu abaningi ngethonga, abanye sebeze bavelela ngikhuluma ngethonga ukuthi amandla ethonga amandla ami, amandla ethonga impumelelo yami, amandla ethonga ukudla kwami, amandla ethonga zingane zami. uNkulunkulu mayezosebenza usebenza nethongo lakini bese enikeza wena izinto through ithonga lakho. Ungayivumi lento futhi ukuthi makushoniwe ekhaya ungagezi, makushoniwe ekhaya ungawenzi umsebenzi, futhi ungayivumi le ndaba yokuthi wena uvuma ukuyonuka abantu bakini ngoba kunamathongo akini akulabo bantu. Kulungile baqhubeka bakwenze, kodwa ungayenzi iphutha ukuvuma ukuthi uthakathwa umfowenu noma isihlobo sakho, ngoba amathongo awazwani nomsindo. Amathongo ngabantu asebalalayo, abasebuthonga, abafuna ukuthula, abafuna ukuthandana, abafuna ukubambisana, abafuna nikufunda ukulwelana ningumndeni. Ungayikhohlwa into zethonga. Into elimaza abantu ile ndaba yokuthi bengayenzi imisebenzi mhlambe enetiye lamathongo, ukuhlabe nje uthi upha